Ali ja imam recimo kod kuće dok ga radim, najbolja mi je opcija opečem ga sa svih strana. A stalno ga rotirate, I rotiram ga sa svih strana. Tu imamo samo tavu. A doma, kod izvedbi za sve skupa, znači dok hoćete si olakšati, uzmete malo folije, opečete ga sa svih strana, stavimo ga na foliju, omotamo 200 stupnjeva, 10-15 minuta pečnica i stvarno ste onda sigurni. I onda je to stvarno bez toga da pogrešite. Znači, izvana će onda biti, imat će finu... Imat će svoju boju, umak nam bude imao okus po mesu, znači na toj masnoći možemo pripremiti umak, a lungić nam je 100% pripremljeni. Znači, sigurno je pečeni. Možemo li koktele piti uz hranu? Kako da ne, Ili su oni više entre? Pa gledajte, sad trendovi svakako rastu i u Hrvatskoj i u svijetu. Barska scena raste strahovito koliko možemo pratiti i u Hrvatskoj i općenito na bivšim državama Jugoslavije, jel? Tako da već su krenuli i trendovi gdje se radi pairing ne samo sa vinom, već i sa miješanim pićima ili ti sa koktelima. A što bi onda recimo uz ovu finu svinjetinu išlo? Pa uz ovu finu svinjetinu ja bi definitivno preporučio po mojoj, znači nekakav koktel na bazi paradajza ili nekakvih tako osvježavajućih nota, jel? Tako da evo, to je nekako moja preporuka, možda sa nekakvim bio čajem. Znači, koktel da bude na bazi čaja, na bazi i nešto da bude pikantno, jel? Nešto da ima nekakvu dozu... Ovo mi malo vuče na Happy Bloody Mary, no o tome ćemo podrobnije nešto kasnije. Trebamo otputovati do našeg lijepog Splita. Nima Splita do Splita. Ivana Šilović zna što će Spličani raditi, odnosno Ivica Đuze. Ajme, Ivice, pa tebe, long time, što bismo rekli na starom hrvatskom, no see. Ivice. Volimo, znači, u Podravini stvarno volimo i svinjetinu, i kašu, i špek, pogotovo, pošto je sutra doček nove godine, znači danas je doček nove godine, a sutra je nova godina. Kod nas se preferira odojak pečeni. Pa je ovo nekakva moderna izvedba, znači, ajmo reći, hrskava korica, da sve dobimo nekakav dojam tog odojka. Sa špekom, jel? Sa špekom, malo smo ga imitirali, znači, a opet da je to za novu godinu. I evo ovo se peklo kod nas u studiju, samo da se vidi da je ovo predivno roskasto meso. I nakon one prve muke sa indukcijskom pločom, apsolutno genijalno postignuće. Nikolina, sada ćete nadjevate tortu. Pa sad pripremam tortu. To vam je čokoladna torta. Ovo su biskviti sa orasima i mljevenim sjemenkama buće. I ta buća je izvana. Jako je sočno tijesto. Sočno je tijesto, znači klasični, ko kruh se peče, onak biskvit i jedan finis, evo ima u knjizi recept. I ja ću vam samo reći, taj recept, kad malo dođemo sebi nakon emisije, čokoladna torta s bućenim sjemenkama. To ćemo staviti na našu Facebook stranicu, tako da gledatelji to... Pa se svako može pogledati. Ali ovo mi je zgodno, srednje teška kategorija. Srednje teška. Kako ste napravili kremu? Krema. Stavi se, znači, dio mlijeka se odvoji, stavi se da se uzavri, nakon toga pomiješamo dio mlijeka, žumanjce, šećer i brašno. Za sada se točni, dalje. I onda nakon toga sve skupa u ozavrenom mlijeku, znači, pomiješamo sve sastojke. Ja mogu vidjeti još sad kako to mažete, jer I na kraju ide čokolada. Slabije namazanje. Slabije namazanje, dobro. Ja zapravo najviše volim ono što ostane. I malo maslaca na kraju i to se sve skupa izmiješa. Dosta je kompaktna krema, jel? Pa sad je odstajala od jučer, pa malo zbog toga. A dok se napravi svježa krema, ona je puno rahlija, mekša, da. Naravno da mi sad tu nećemo stići sve faze posla, ali ovo što mi tu imamo u kadru, to je već gotova. To je gotova torta, znači mogu vam ako za jedan mali komadić izvaditi van, pa da se vidi komadić torte. Pa možda to, znate da to nije loša ideja. Nije loša ideja. To sam... Ste vi to čekali? Ja sam čekao cijelo vrijeme, neugodno mi je pitati. Dakle, to je, evo, pročitajte, čokoladna torta s bućinim sjemenkama. Srednje teška, priprema samo 3 sata. 18 kriški. Dajte malo stanjiti. A sad sam ja malo napravila jednu veću krišku i koju ću sad poservirati, a da ju možete i degustirati. Ali evo, on je na hajdine kaši. Dobro, pa evo onda bu neko... Ja sam uvijek bio skromno dijete, skromno čeljade. Kod nas u kući bilo je puno ljubavi. Nije ni jogurt imao, ništa. I zato su se žganci i heldina kaša su se uvijek jeli s radošću. Znači, komad torte i evo sad još samo da ovo probam. Eto. Sad ćemo napraviti još 3 šnite, pa da možete svi skupa degustirati. Vi ste na torti, Nikolina, ali ja vam moram reći da vam je heldina kaša carska. Evo, gledaj me ispred kako sam dobra domaćica. Zvonimire, koji ćeš nam koktel pripremiti uz ovu tortu? Torta je sjajna, a uz tortu, pa ne bi još do torte, ja bi prvo da se malo nadovežemo na ovo prekrasno
pečenje koje je napravila kolegica Nikolina. Ovako, ja sam zamislio to. Ovo što vidimo, to je upravo jučer na večer kuhano. Još jedan komadić torte. I vi ste kuhali? Da, ovo je, Kako znači- mlada već kuha? Pa gledajte, to je sve struka, jel? Znači, kada kažemo ugostiteljstvo, znači vežemo se tu znači, i na šefove, i na barmene, i na konobare. Znači, to je sve jedna Sretna obitelj. Jedna velika sretna obitelj. Tako da svako se usmjeri u nekakvom svom, kako bi rekao, zanatu, jel? Ovo ispred nas, znači, to je pasirana rajčica. Kuhana je u zelenom čaju sa džumbirom, Čekajte, stavili ste da provrije rajčica i umjesto dodali vode. vrećicu zelenog Ne. čaja. Prvo smo iskuhali čaj i umjesto vode u kojoj bi se kuhalo Aha, samo pasata, pasirana pasata ili pasirana rajčica, kuhala se u zelenom čaju. Malo smo dodali džumbira, žlicu meda i žlicu lanenog ulja. To je sve otprilike kuhalo 2,5 sata i na temelju toga, u kombinaciji sa graševinom, ćemo mi napraviti jedan lijepi, lagani, bezalkoholni koktel. Idemo. Ali to je doista zvuči sjajno, znači da je Da. i zdravo. Tu su sastojci Pa koji naravno, su... da. Tu su sastojci koji su u principu bio ili ti zdravi, jel? Ajde, miješajte. Znate, pa ne može, vi ste Znači ipak ovako, muškarci, da. razgovoriti i raditi vam je teško odjednom. jel? Da, u principu imamo svi isti problem, ali ovako, Nikolina, zato vi možete. prvo ćemo staviti led u čašu da se čaša recimo Moram ohladi. ja šutiti, ali... Sad gledamo led, lijepo. Znači, čašu moramo ohladiti. Da bude Frapiramo donekle čašu, hladno. Dobro. Tako je. Frapirat se, to kaže nešto, je stručno. Frapirat. I kad smo lijepo čaše ohladili, Kad smo čašu ohladili, nakon toga ćemo otprilike ovako odukativno, jel? Znači, kod kuće mogu to ljudi raditi direktno u čašu, međutim, ja ću ipak to malo prije rashladiti. Znači, ovako, samo ću doliti koliko ja smatram da mi je potrebno da napravim 2 koktela. Evo ovako. Evo, počete vi pogledati, je li to dosta? Što mislite? Ili dobro, još? pa još malo. Još malo, jel? Dobro. Ja Evo ga. sam imao teško dijete. A vi ćete ga šejkati, stvarno? Ne. Znači, to smo zamislili da možemo svi napraviti kod kuće. Jel? Imate Tako da pravo. sad neko to krene šejka da mislim da nema smisla. Jel? I jednostavno ćemo samo dodati malo graševine unutra. Onako čisto da dobi... Ako je ovo malo, koliko je onda tek puno zvoni? Pa, puno. Da, ovo je čisto onako malo da se osjeti u nekakvim tragovima to Da osvježenje. zamiriši. Jel? Da zamiriši. Jel? I nakon toga ćemo dodati led ovoga u šejker. I nakon toga ćemo sa žlicom, može biti obična žlica, jedan barsku žlicu, jel? Tako da se gledatelji ili ljudi koji rade kod kuće ne moraju zamarati s čim će promiješati svoj koktel. Ne? Tako da uzet ćemo ovu barsku žlicu i jednostavno ćemo sve ćemo lijepo jedno 10 sekundi promiješati da se to sve poveže, spoji, poveže i rashladi. Znači, spoj, poveže i sljubljuje. Kako lijepi puno izraza Pa da. u 9:14. I evo ga, to je to. Sada stavit ćemo ovu žlicu ovdje i jednostavno ćemo samo pretočiti sve u... Malo ću točiti, vi malo tortiraš ovoga. A mislite, ja nisam probala. ali niste probali, a meni malo Moram prvo smeta. nešto konkretno pojesti. I jednostavno samo ulijemo u ovu čašu i to bi bilo to. Nikolina, vidite vi ovo, 2 majstora, Nikolina u kuhinji, Zvonimir za šankom. Pa sad ćemo vidjeti kakav ste vi Kako misliš majstor. 2 majstora? Da. Tu su 2 majstora. I kao dekoraciju bi stavio čisto jednu ovako prekrasnu, ne želim govoriti što je to, da ljude ne bi previše zbunjivao. Znači, Što je to? Pa to je jedan plodić koji raste u Kolumbiji na jednom drvetu. Inače se zove, ima više naziva. Koji je vama poznat? To se zove inače Isusova muka. Znači, Optimistično. Optimistično je. Isusova muka ima puno naziva, međutim raste u Kolumbiji. Jel? I ovako, čisto ćemo staviti ovako da dobijemo jedan mali dojam i efekt. A sad bih zamolio samo gospoda, ako bi vi mogli staviti jedan zadnji tač, evo tu ću vam dati. Pošto je rekao da smo mi veliki majstori, pa ćemo sada vidjeti kako je Zamislite pravi sebe majstor. stavio vama uz bok Kako Zvonimir. sam se ja A ovih... samo za kraj ovu koricu limuna, onako dajte samo jedan, znači ovako Kako se stisnite to ispred zove? čaše. Evo. A to se zove, tako, čisto da dobimo tu jednu malu svježinu. Evo, super, sad bi to bilo to. Nemamo slamku da ponudimo Nikolini. Inače, Nikolina, ono što vi imate kod sebe u profesionalnoj kuhinji, to su nama reflektori koji su otopili ovu kremu i sad nam se maže. Tako je, jel sad je tako? super. Ali vidim da su ovi bicepsi malo iskočili od ove torte. Dakle, uživajmo. Kakva je? Jako fino. Osjeća se rajčica koja ne dominira. A džumbir, jel osjetiš? I zeleni čaj? To je možda zato jer sam ja više pasate tražio da zvoni. Ti si pase, ali ovo je in. Probaj svoju. Jako je fino. Dakle, vrlo je jednostavno. Od svega što... Vrlo jednostavno, da.
Osim ovog što je nekakav egzotični dodatak, ovo sve stvari su koje možemo naći kod kuće. Tako je. Evo, ovo može biti danas dio vašeg blagdanskog stola, a večeras, ako ste uz Hrvatsku televiziju, a nadam se da jeste, nakon specijalnog izdanja Silvestarske potjere, budite spremni za ples i pjesmu. Mlade snage A strane, a gosti su Toni Cetinski, Krunoslav Kićo Slabinac, Giuliano, Zorica Konža, Nina Badrić, Kubizmo, Mija Dimšić, Doran, ok, ja još nisam ni počela, Doran malo s tim koktelima. Dakle, i zato budite i vi dio ludog tuluma A strane, pjevajte i plešite. Ekipa A strane i ekipa emisije Dobro jutro Hrvatska. Nikolina, želim vam sretnu i blagoslovljenu Novu godinu. Gdje ćete slaviti Novu godinu? Pa eto, vraćam se sad natrag u svoj restoran. Opet gdje ćemo radeće. dočekati Novu godinu. Pozdrav svim našim gostima. Evo, pripremamo se, dolazimo doma i kuhat ćemo. Hvala vam najljepše. Hvala što ste došli. Hvala i vama. Sretno. Tebi pusa Daniela. Zvonimir, evo i vama pusti ako ćemo se još vidjeti. Idemo vidjeti što nas čeka u A strani.